Biliyorsunuz dostlar, bugün zor bayram, biz Navruz bayramı Tatarstanda, Kazanda, bütün Tatarstan başkentleri isminden men sizni kutlayım. Esenlik, sağlık sizge tileyim. Kişiler dibara, eydi senge, eyde bizde barayıkla besenge. Soğuyunda baktırgan, sesle atmay kaldırgan şul. Uzan sapta kırmay, Allah kadir gitmey kaldırgan şul. Uzan sapta kırmay, Allah kadir gitmey kaldırgan şul. Mine bunda bizning Afgan do'stlarimizning yedi aytik. Assalomu alaykum. Bayram bilan. Bu narsa? Это хапнева называется. Bu Afgan halkının yaratıp pişirilgen Это салат rızıkları. салатовский, там джелаби называется. Wow! Да, очень вкусно. Праздником! Желаю вам удачи! Солинав Мубарак. Антар Мубаракша! Как вас зовут? Меня зовут Ансар. Ахмад. А давно ли живете в Казани? 3 Недавно. года. Qunaqqa mumkinmi sizga? Go'shti можно? Ayda güzel Afgan do'stlarga qunaqqa kiramiz. Assalomu alaykum. Ассаламу алейкум, заходите. Wow! Namazlıklar. Это вот шапка, традиционная шапка. Вот их одевают. Вот так. Ay, красавец. Спасибо, спасибо. Tag'in narsalar var, что еще есть здесь? А вот это тапочки у нас национальные. Да. Утюг. Вау! Видите? Вот туда угли оставят и накладывают. И вот этот чайник сказать или джак сказать. Вот здесь Афганистан, вот здесь наш город. Да, это вообще наша карта. Короче, там у нас 34 города. Сейчас я покажу. А вот и здесь у нас столица. Кабул называется где-то. А вот это столица у нас, Кабул. Rahmat sizga. Спасибо. Спасибо. Wow! Yaqindanroq ko'rsating mayli. 7 орехи и сухие фрукты. Как это 7 значит, на песиску. Rahmat. Bayram bilan. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Siz qirg'izlar, ismingiz nechik? Otingiz kim? Men atim Xalmirza, Qirg'izistondan. Siz Tataristonda yashaysizmi? Tataristonda ko'p bo'ldi, yashaganimga 20 yil bo'ldi. 20 yil. Bayramga qirg'izlar bugungi bayramga ko'p keldimi? Bugun azı kelishadi, azı keldi, daha ko'p keladi. Biz qirg'iz do'stlarimiz yana qunaqqa kiramiz. Assalomu alaykum. Navruz bayrami bilan. Qirg'izlarning besh barmog'i. Сейчас скоро полностью туда поставим. Сейчас пока готовимся. Готовимся. Вот Там это баранина. Narsalar qo'shasiz. Остальные там уже все из Кыргызстана продукция натуральная. Вон там все продаются там. Все есть. Qirg'iz do'stlarimizning kamda rizqlarini sotalar. Qaraymiz narsalar bu. Bu narsa bu? Bovursak. Mana qirg'iz bovursaga ko'rganingiz bo'lsa. Посмотрим. Ильсур Шеревзянов первую атаку проводит опасно, рядом со штангой проходит. Hurmatli do'stlar, bayram mezgillarini ko'rasiz. Mana akiyat personajlari. Hozirlik bora bayramga. Bu Tatarlarning bütün Çinşarındagi musulmonlarning bayrami borig'ini Navruz bayrami bilan. Men Bekshot bizning Tataristonda da bu bayramni ko'p yillar endi uzdiramiz, jirlaymiz. Bizga
barlarga nasip bula. O'tgan yılda da jırladık. Bundan oldu. Rahmet. Biz bugün halkımızın burungu Tatar halk jırıngı jamalını jırlayacakbız. Kadar сейчас выйдет сцену, стала лауреатом первой степени этого конкурса. И зовут ее Фарзана Галямова. Менә блогерлар да килгән. Нәүрүзгә. Күрәм Василий, кәйфләр ничек? Allah'a şükür. Salamlı sar sizden geliriz. Шундый ерак аралардан гаиләң белән килдеңме? Geldik. Нәүрүз ошыймы бәйрәм? Aha. Hadi yaңаракtan geldik. Нәүрүз бәйрәменең тагын бер кунагы үзегез белән таныштырсагыз иде. Как вас зовут? Сез төрекмән кызымы? Төрекмәнстан кызы безнең Казанда укый. Казанский федеральный университет. Нигә әфәнди, сәнмесез бәйрәмнәр белән? Нәүрүз бәйрәме хакында сөйләгез әле. Еш оештырыламы бу бәйрәм? Bizga Navruz bek kerak edi. Chunki Qozonda mana o'shan yoz boshlanadi. Shuni bilmay edik. Hozir endi mana o'ylaymiz Navruz yozdan boshlanadi. Ham bizni inshootlantirgani shundan da yildan yil qolib ko'p kelar. Mana berida 11 milliy uyushmaning raisi bor. 4 general konsul bor. Aparat prezidenti bizning bilan, Qarshi ministerstvo o'tinisi. Hamma muhimi xalq ko'p keldi. Endi soat 11ga 3000 dan ortiq xalq kelgan edi. Bizning o'ylovimizcha 10 mingga yaqin xalq kelirga mumkin bo'lgan. Navruz elektron qizil xalqqa xos bo'lgan bayram. Qazoni turg'izib ham populyarlashtirish bora. Bu bayram o'zining o'rnini olmoqchi. Xalqaro bayramlar arasida direktor mayor barliq tarafdorlarda bayramlar o'tkaziladi. Kimlargina kelmagan bunda ko'rinlikli kishilar da bor, blogerlarni da ko'ram, Rafis Ataqaz da bayram bilan qo'yiladi. nishik ta'sirlar bayramdan? Bu bayramdagi endi ko'ngil ko'tarinki. Plov ashab qaramadingmi? Yo'q, plov ashab qaramadim. Men hali plov totib qaramadim. So'ngra. Давайте. Я не слышу, вы готовы? Попробуйте разные пловы. Ну что-то сегодня только один плов. Но очень вкусный, даже Kazaklar. Siz нәрсә pişireceksiniz? Beş Çuvaşlar Megili kanalını Navro'z bayrami turida sizlarga zayla. Nidi bayram ol? Bu birinchi chiroqda Farsi madaniyati biz mana tojiklar yanında. Bizning shahar madaniyati ul Farsi Buxoro madaniyati, ondan ishonlar, g'alimlar qaytganlar. Ularga yeri Farsi tili qaytgan, Farsi harflari qaytgan. Shunga ko'ra biz Farsi grafikasi bilan kitoblar yozganmiz. Ham shunday yo'q. Masalan, Buxor kalavasi deb eshitganing bormi? Vaq shakshak, imzotli shakshak, ul Buxoro shakshagi. Ham shunday yo'q. Digidan pulovning bizda balish versiyalari saqlangan. Qamir ishini analar o'zlari shoh pulov deb ataylar. Bizning xalqdan digi bilan birga jimishlar solib, balishlar pishirganlar. Hamidaning shahar versiyasi, Urgut versiyasi paydo bo'lgan mingsi endi Gubadiya deb ataladi. Shunday Farsi xalqi bilan bizning tojiklar, o'zbeklar, O'rta Osiyo xalqlari bilan do'stlikni, birgalikni, birdamlikni iskatlatirgan bayram bu. Biz buni 89-yildan beri endi Qozonga
qaytarу üçün şu yarışdıq, güləşdik. O üçün xalq beyləminə bir uzaq eylən almışıq, azaplandı. Çünki bizning üçün bu avurraq vaqt. Mart ayında kişi bizdə beyləm itərgə yaratmıyor. Bizdə şimdi beyləmlər may ayında başlanır. Lakin mənə həzir indi Orta Asiyadan bir көп kişilər qayıtdı, qardaşlarımız qayıtdılar. Onlar bilan birgə şu beyləmin ruhu da qayıtdı bizning Qozonğa. Allah'a şükür. Bizning tanıngan jurnalistimiz Күрән Бикбаев Марсель Мөнир углы да бик рәхмәтур башлыгы. Türkmen buraya. Kim бүләк итте? Türkmenler. Oho. Futbol bolışçıları. Ә безгә бүләк итмәсләр микән? Var yok. Бәйрәм рухы бармы? Бәйрәм белән сине. Рәхмәт güzel. Әйдәгез әле Сырыгәле безнең Нәүрүз бәйрәменең тамашачыларынан ничек кәефләрегез, кайдан килдегез? Keyifler şep, biz Kazan'dan büyük matur günlü beyram. Blofta aşıp karadık, sumalek diyenlerse de aşıp karab bulmadık. Хәзер шушы ризыкны эзлисез инде. İyi, şimdi özgidreyim. Ә сез һәр ел киләсезме бу бәйрәмгә? Birinci tapır. Гаиләгез белән инде йөригез, балалар белән. Bağlar bilen. Gelip bulmadı kilesi yıl alırsa. Сезне бәйрәм белән котлыйбыз. Rahmet sizin de. Рәхәтләнеп ял итегез. Şulay Sultan Süleyman, Esselamu Aleyküm. Aleykümselam. Beyram bilen. Türkmen dostlarımızdan da Esselamu Aleyküm. Beyram bilen. Hoş geldiniz. Biz Türkmenistan'ın, benim adım Nazar. Дорогие друзья, сборная команда артистов. Yine şu gün Novruz bayramına vaktımızı getirdik, milli vaktımızı. Gelin hoş Сыграть против geldiniz. своих соперников. Sorularımıza cevap verelim. Bu нәрсә bu? Türkmen futbolu bir tahkiye За Казахстан егетлері қазір қарсы болашақ біздің татарстанның барышы, дорогие друзья. Ә монда Всех вас киемнәрдә приглашаем килгәнсез. на нашу площадку, как и валенка, харахинитесь. Все времена в Туркменистане девчонки ходили вот в таких красивых платьях, а дон это украшение. Вот, пожалуйста, пример. Вау, бигрәк матур. Менә кызлар, Türkmen кызлары, татар кызлары кебек үк шибәр, матур. Исемең ничек? Менің adım Aygül. Aygül, Kayda yaşayasınız? Kazan'da mı? Ölüm Türkmenistan'dan Kazan şehirli okumağına geldim. Менә Нәүрүз дуслаштыра, Төрки халыкларны берләштерә. Benim adım Peter, ben Kazan Federal Üniversitesi'nde okuyan. Şu gün hoş gördük ki Novruz bayramını düşürdü. Yine Novruz bayramına Türkmen milli vaatlarını ve Türkmenistan Prezidentimizin yazan kitaplarını sergide görkeliyiz. Hoş geldiniz sergimde. Ha менә булар нәрсәләр? Bunlar da statuyalar, bizim kadim akrabalarımız, Türkmen şahırlarımızın statuyaları. Avval Türkmen halısı, siz Türkmenski. Это не продается. Бәйрәм белән, с праздником. Бәйрәм белән, с праздником, с Новым годом, с Наурузом. Нәүрүз бәйрәмендә иң кульминацион момент пулау пешерүчеләрнең пулауларның конкурсы. Күрәсез, 3 төрле пулау. Һәм менә жюри составында билгеле шәхесләр, блогерлар. Min vizualist, min dizayner, mena imbrishakta aşağı beyramga aylanirga deyish. Mana buning ustida ko'pmi bayram, yumurta bayrami da bor edi. Butun üstü mana to'liq o'zi bir festival mana bu. Shunga ko'ra men bunga arg'ashtirib qo'yaman. Siz otakas. Men ikkinchi o'ringa beraman. Ikkinchi palov meni favoritim, ikkinchisi mana bu. Salavat әфәнде, sizga qaysi pulov ushadi? Я скажу честно, если вот этот мужчина с ножом чуть-чуть отойдет. Татарча әйтегез әле зихар. Qaysi pulov ushadi? Мина һәрвакыт, конечно же, беренчедән миңа визуализация кирәк. Визуализация менә мин даже ашам өчен мин әйтә алам, менә бу 3нче плов бик матур. Һәм инде аның фотографияләре да вот тәм буенча да ул миңа бик ошады, чөнки ул менә бу
кружимся. Еще. Громче музыку, ребята. В другую сторону кружимся. Поехали.